emakhiweni ozindezi ngendezi kukhanyazela amalamba lasikhona njenganje. Lapha ke kusemahhovisini lamakhulu alenhlangano lekusakatelwa tindzaba ngawo onke emalwimi nati letihamba embili. We have made a determination that it is best that we suspend this fixed charge. Izakhamuzi ethembisa zisuse umchaga lomkhulu okubanga ukubiza kakhulu kwegezi wakanye kweqa umeyara ngenyama wayokukhalima. Just 10 minutes before the departure, we were just told that it's closed, so we can't check in, we can't do nothing. And to our other colleagues, they were told the flights were being cancelled. Tisebenti tenkampani yetindiza iFlySafair atikavumelani nalo 5.7% wekwenyuselwa liholo titsi tisemile kulo 10.5% letifunako. The case has crumbled before the magistrate and the prosecution messed up the case and they must take full responsibility. Swiliselwe ukhukhulwa Mungu icala elivulelwe umholi we-EFF uJulius Malema nelikagadi wakhe uAdrian Snyman. Limukelwe ngenjabulo licembu lakuleli. Limukelwe ngenjabulo licembu lakuleli le-rugby lema-under 20 esikhumulweni setindiza i-OR Tambo lomhla ekuseni ngemuva kokucopha umlandvo ngemgcibelo. Siyalochisa emakhaya zanamhlanje indaba sizihlanganyele simavulandlela wendaba zesindebele nezesiswati mhlazana sizethula kokthoma sihlezi sobabili lapha ngomnyaka ka2002 nginguvusi Ndlovu kaSomakhawula. Lishonile mbukeli sikwemukela itindlini tekusakata te-SABC kulenzambama nginguDaphne wakamakhubela. Phekuyanda nabona irawurawo ethembisa lapho abantu bebabanga indaba yokukhutshulwa kwegezi isiphelani bekwafuneka bona kusikime umeyara ngenyama wekuruleni uNkosindiphile Xhakaza ayokhuluma nabantu bethembisa bona behlisa umoya. uXhakaza ujamise kwesikhatshana intengo yegezi ezijameleko ye126. Izakhamuzi ezisilingele kwezi zivuke zavala indlela ngamatshe namatayere avuthako. Koniwe nenthuthi ezimbalwa khona lapha ethembisa. Ngosihlabantangana uEskom ukhuphukise igezi nge13% kwathi ngovela bahlinze izakhamuzi zakhutshulelwa igezi nge11.32% ekuyigezi ekhuphuka qobe eminyaka ngalinyanga. Umeyara kaMasipalata wekuruleni uNkosindiphile Xhakaza uthi bazokujamisa kwesikhatshana i126 rands yentengo yegezi engachugulukiko. uXhakaza uthi bazokubamba umhlangano nomkhandlu ngeveke zako lapho bayokhulumisana khona neNERSA ekuyihlangano ejeje indaba zegezi eSouth Africa pha. Nakusenjalo umeyara ubawe izakhamuzi ezukuthi zehlise umoya. We having the first council sitting next week, and then we're going to be guided accordingly how do we also engage with NERSA to ensure that as we do as we do take the community concerns into account, we are also not found to be wanting legally. However, we have made a determination that it is best that we suspend this fixed charge. Izakhamuzi ezivuke zivale indlela ngamatshe namatayera avuthagwezi zithi ziyayizwa yokujanyiswa kwentengo ye126 rands kwesikhatshana kodwa zithi zifuna impendulo zokuthi isikhatshana eso sitsho ukufikela nini. Fixed charge enze nguruban le outcry mo digrouping from the first ke yona e ba suspendang as to until when ke yona e tshwantseng ba re bolelle yona hona nne until when. Izakhamuzi zithi ukubiza kwegezi kwenza impilo yabo ibe busy ngombana bagcina bangene enkoledeni ngonobangela wokubalekela ukuhlala ebumnyameni. Mele ngihambe ngenza umachonisa ukuthi ngikhona ukubhatala igezi yala 3000 imachonisa ngiyobhatala malini angisebenzi ngeRDP and ngiyiwido. Indaba yokubiza kwegezi akusiyo indaba mraro yethembisa kwaphela kodwana mraro ogabhe iSouth Africa yonke kanti
hlangana nabanye ababetheka kabuhlungu ngayo bantwana benkolo. Nginguphindile Msiza wendaba ze-SABC e-Auckland Park eJohannesburg. Asive umbono wakho mbukeli ngalendzaba locedza kuyibona. South Africa umuntu uyabuka inyoka agcwele yonke indawo. Why? Wonke umuntu uyawudinga ugesi kodwa uyabiza kakhulu. Kufanele ababantu ucoyicoya ngoba kaloku umbane uyadura and thina abantu bangathatha into esikwazi ukuthenga ugesi. Iyo lento abantu bathe bawuntshontshe lo gesi. Ukuthi eSouth Africa njalo kunyusa izinto kodwa imisebenzi ayibona. Gesi kulamalanga udura kakhulu kanjalo nje futhi iservice yabo ayisiyihle bahlala basivalela gesi mihla nemalanga. Lo gesi unyuke ngamandla kakhulu uhulumeni akasicabangeli khona abantu abangasebenzi lana khona abantu abahola impesheni lana lo impesheni le kushuthi izophelela gesi kahle kahle. Mina ngibasola intengo yegesi ayikhona ephezulu khulu. Nawuthenga igesi ngemali ethize awutholi even ne half yale mali le uzobothenge ngayo. Umbane xa unyuzwa kunyuzelwa basithini because nemisebenzi asiqeshwa kuvela xa ufuna umsebenzi kuthiwa uba ungapha kwe-35 years awuzuqeshwa. Khulunywa mbukeli imbono wakhe ke SABC ayizokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. iFlySafe ixolisile tikweti 70 tayo kulandzela kuphakamiseka ngenxa yesiteleka sebashayeli betindiza lesiholele ekutheni kuhociswe tindiza. Lesinqumo sale nkampani yetindiza lesibandzakanya ti-70 letingamakhulu lamabili nenyonyana yeti-70 iSolidarity sibange ukukhathateka lokukhulu esikhungweni setindiza i-OR Tambo. Lokhu ke kuholele ekutheni kuhociswe tindiza letingamashumi lamabili nesithupha lokushiye bagibeli bacakekile. Ti-70 tetindiza tifuna kwenyuselwa liholo nga-10.5%. Ganzi umcashi uthi yena angakhona 5.7%. Basilingeke kokugcina abakhweli beFlySafe abazithola bangena hlangana ipini yokulelo umholo phakathi kwekampani yemphaphamtshini kunye nabachayeli bazo. I've been here at 6 o'clock early in the morning. Just 10 minutes before the departure, we were just told that it's closed, so we can't check in, we can't do nothing. Abachayeli bemphaphamtshini abangaphasi kweunion iSolidarity bazikhuphile emkhulumiswaneni kwafanele kuhociswe imphaphamtshini ezimashumi amabili nesithandathu. Even if our members want to return to work today, they can't because they are locked out. They are locked out for 7 days, and that lockout is on condition that they must accept the current offer on the table of 5.7%. If they don't accept it within this 7 days, the lockout will be extended for another 7 days. Abaqashi bathi imfuno zabasebenzi zokukhutshelwa nge-10.5% angeke zakhonakala begodwa nokuthi kufakwe namabonus khonapho. We have been impacted by this and we're doing everything that is in our power to assist them to get away on later flights with partner airlines or of course to expedite refunds for them so that they can make alternative travel arrangements. Umqashi uyiphikisile yokuthi basebenza ngaphasi kogandelela abachayeli bemphaphamtshini uthi ihlelo labo lokusebenza ngelisezingeni elifaneleko lekoro yokuchayela imphaphamtshini. Inkampani yemphaphamtshini le kusesemsinyana ukuthi ingatsho bona ilahlekelwe imali engangani ngemva kokungakhambi kwemphaphamtshini. Suliselwe mhla amalanga ama-29 kuKhukhulamungu. Icala elivulelwe umholi we-EFF uJulius Malema nelikagadi wakhe uAdrian Snyman lokudumuzisa isigidi phambi kwabantu. Ngalelo langa kulindelwe bona kuphume isahlulelo. Amaqwetha ombuso nokaMalema aqedelele impikiswano zawo namhlanje ekhotho yeMonti ePumalanga Kapa. Isehlakalo lesi senzeka mhlazana iEFF igidinga iminyaka emihlanu yasungulwa ekundleni yezemidlalo iSisadukashe eMdantsane ngo-2018. Sele kudlule iminyaka esixhenxe laqala elityala ngoku lifika ekugqibeleni. uMalema umile ngelithi liphenjelelwa lifuthe lezopolitiko. Ukholelwa ukuba uza kuphuma eChaya ngoba umbuso kangaliphatha ngendlela elityala. The case has crumbled before the magistrate and the prosecution messed up the case and they must take full responsibility. But it's always the case when you pursue politics instead of pursuing the law. Kwelinye icala umbuso uthi uza kufunyana netyala lokaMalema.
My job is not to get the conviction at all costs, but to assist the court to come to the correct decision. In this regard, it is clear that accused number 1 did indeed fire those shots with SPA 249 and that he should be convicted of the charges. Ukanti, umbutho ye-AfriForum nowamangalela esesibini uthi lijonge ngamehlo abukhali usuku apho kuzowiswa khona isigwebo. The problem is, unfortunately, that someone like Mr. Malema has a very large public image. He's an influential person. He has followers. He has party members, hundreds of thousands, or millions, I think. And when he sets an example like that, the same way as that anyone in a responsible position sets an example, it gets followed by their supporters. Kulindeleke inhlaninge yabaxhasi bombutho we-EFF enkundleni ngomhla wokuwiswa kwesigwebo. Ngelixhasa lo kaMalema. Abongile Yankees. Kwindaba ze-SABC eMonti. Nasibuya entolo. Abangiphe igrocery bangipendele ikhaya labantwana. Siyakuthabela lokho, i-renovation ikhona, kususiwe ilo kanjani i-roof kwafakwa enye. Bathokoza abaqedi abantu beKwaGafontein eMpumalanga bafumane isizo ngeMandela Day. Kibo somabhizinisi abakhulele khona endaweni yeKwaGafontein. Sisaraga lapha nendaba ngesindebele nesiswati ngawo mabili lamalimi ngobubili bawo. Ganzi letindzaba uyatitfola ku YouTube, TikTok, SABC plus X na ku Facebook. Abanye boprincipal abenkolo ezihlukahlukeneko zeKwaGafontein eMpumalanga bathi inhlangano ezihlukahlukeneko zabosomabhizinisi ekhabe bafunda enkolweni ezi abenzele izinto ezihle begodu benza nenokuthi zibe lula ngokufaka isandla enkolweni. Umbikindaba we-SABC uComfort Masombuka usihlanganisele nakho umbiko. Inkolo eziningi zeKwaGafontein solo zakhiwa ngesikhathi sombuso wesabelo sakwaNdebele khulukhulu eminyakeni yabo 1980. Imithangalasekelo khona eminingi selidiniwe kanti ezinye zihlayelana ngenisetshenziswa. Ngikho lokho kwenza inhlangano ezihlukahlukeneko zabosomabhizinisi abakhulele bebafunde enkolweni zendawo le bahlanganisa inhloko babona bathatha ithuba lenyanga kaBaba uMandela banikele enkolweni ezingalokho okuhlayelako. Isikole esitsheja abantwana abakhubazekileke icedo usizi sifakwe indlwana zokuphumela nefaje enkulu yamanzi neminyango hlangana nokhunye. Kwaba sehlizwe nami ukuthi ngelanga la kaMandela ngifuna ukubuyisela emphakathini wekhethu njengomabhizinisi wekhaya apha ose akhulileko ngoba ngibereka noBaba uSibanyoni Foundation no King Fanas Foundation ngahlala nabo phasi sabonisana bangisekela ukuthi angiyekhaya ngiyokunikela. Imafu Secondary School ipendiwe kwalungiswa nesilingi hlangana nokhunye. Kanti iSokapho Senior Phase inikela umtshini omkhulu wokugadangisa. Imgwezani lungiselwa amatata wezemidlalo. Bafundi baphiwa i-uniform yesikolo. Kanti iMkhephuli Secondary School ehlanu kwayo pendwe wonke umakhiwo nama-chalkboard. Isikolo isindawonye seKwaga B sinikela imigqomo enzibi nama-laptop. Imphalali Secondary School esemthunjwe beyaziwa ngeVrysegevaar nayipendiwe kwalungiswa nokhunye. Siyabona ukuthi umbuso uyathaka. Mangendlela uthaka ngayo sithi nokho siuhelebhe umbuso ukhona ukwenza abantwana ama-toilet akabereki akunamanzi akunanex inkolo kumakhaza. Umnikazi wesikolo sabakhubazekileko kunye nabanye aboprincipala bathokoza abaqedi. Abangiphe igrocery bangipendele ikhaya labantwana akuningi bantwa bami ngithanda ukubonga kakhulu kuloku abaye bangenzela kona ngaphakathi kwale ndawo bangakenzelanga mina benzele isitshaba sekhethu nabantwana abakhubazekile. Imafu kusikolo sokuthoma esikhulu eKwaGafontein siyakuthabela lokho i-renovation ikhona kususiwe ilo kanjani i-roof kwafakwa enye. Ngiyathemba ngicela umphakathi wonke sibambisaneni sonke senze ukuthi isitshaba sekhethu sibe right. Ngikho konke lokho sekunamalanga akuthomile ukwenziwa begodwa ukuvulele nezinye izakhamuzi zendawo amathuba omsebenzi. Bombuso sitshaba kwanzuza somphalali babuka nabo.
Sithokoza kakhulu abosomabhizinisi abalethe ituthuko ekhaya ukuzokuhelebha inkolo ezikhona. Abosomabhizinisi abancamela ukuthi baqede msinya umsebenzi lo njengoba inkolo zizokuvula ingasikade nje kwenzela ukuthi abafundi nababuyako bathola inkolo zabo zikarisa begodwa uziphelele ngenisetshenziswa. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngisemthunjwa eKwaGafontein eMpumalanga. Phiko lendaba ze-SABC lisaraga nokugidinga iminyaka emachumi akhombako nahlanu. Siza kunande sikutomulela munye kumakekere bekuphele inyanga leyo. Mtloli wendaba lapha kwa-SABC uDlozi Mnisi ukhulumisene nomphathi omkhulu walokho wendaba zesiNdebele kumabonwa kude owathoma afunda indaba emhathweni kuseseyiradio Ndebele. Ubaba uFlomi batsheleni Sikhosana. Baba Sikhosana, asikulotshise besikwamukela indabeni zesiNdebele. Ngiyathokoza Dlozi, ngithokoza ikundla eningiboleka yona namhlanje ngilotshisa wena, ngilotshisa isiqhema osebenzisana naso, ngilotshise nabo bonke ababukeli. Uba lahlangana nabahathi bokuthoma lapha endabeni kwa-SABC. Ungakhe mhlambe usitshele ukuthi kwakunjani nanifikako? Just take us through the memory lane. Kunenge bengakutsho kodwa ngizakuzama ukuthi ngikwengule ngithathe okhunye ngoba kungayokuthinga ilanga nangakufaka konke. Angithome ngokukhulumela iphiko lendaba esikilweli namhlanje. Well, mina nasifika lapha ngangingasimhathi wendaba kodwa kwathi ngemva kwesikhathi abaphathi bethu bekwekwezi ngaleso sikhathi eyayi-radio Ndebele banande basinikela wonke amahlelo akhona ahatshwako basinikele nazo indaba ngokwazo. Ngamanye amagama wonke umuntu wayenza konke ngaleso sikhathi ngoba bebangakasazi ngaleso sikhathi. Ijali lakwaThamana lithi kwakubudisi khulu njengombana netechnology ekhona amalanga la khabe ingekho ngaleso sikhathi. Uthi nendaba nazo bezifika zihlolwe ngelimi lesibhuru nekuyinto ebeyenza izinto zibe budisi khulu nakufanele zichugululelwe elimini lesiNdebele. Nasikhulumako ngimbuze ngendaba ephambili akhe ayifunda sesemfundi wendaba. Waphendula nganasindlela. Ngasebenza ngendaba kaBarren Stradom. Barren Stradom kwakumsana webhuru owaya lapha ePretoria lapha eState Theatre, eStradom Square. Wafike wangenela abantu abanzima wabathukuza wabulala 8 yabo. Ngo-1990 nakuvulelwa umengameli walokha uNelson Mandela indaba zokuthoma ezafika kuzokuvulelwa kwakhe zokufundwa mhlanoko emihathweni njengoba mina ngangu Radio Ndebele eyikwekwezi namhlanje zawela ezandleni zami. Ngemva kwalokho kwaba ngeyokubulawa kwakaChris Hani umholi we-SACP. Ubaba Sikhosana uthi nanyana ibonakala indima endabeni ngenxa ye-technology kodwana uthi kunengi okungenziwa ukuthuthukisa ilimi emkhakheni wendaba. Lapha nikhona njenganje nenza kuhle niyasebenza siyakuthokozela okuningi enikwenzako kodwa akupheleli la. Kusese nesikhala esikhulu, kusese kuningi eningakwenza ukwenza ukuthi ube ngcono lo msebenzi eniwenzako. Njengoba liphiko letindzaba la ku-SABC ligubha iminyaka lengu-75, sibuka kuqala kwetindzaba tesiswati nesiNdebele nga-2002. Indaba zokuthoma zesiNdebele nezesiswati zathonya ukufunda amaphimbo amabili walaba bamavulandlela ehlangothini lendaba zesiswati nesiNdebele. Abantu ababili abahlotshaniswe nehlazo lobukhohlakali bokwetshwa kwengigidi ngengigidi zamaranda emalini yokwakhela abantu izindlu eGauteng. Mengameli Thabo Mbeki utawubhekisa emabombo eAbuja eNigeria kuleli viki lelitako kuyongenela umhlangano lomayelana nehlelo lokuthuthukisa iminotfo yemava seAfrika iNEPAD. UVusindlovu kaSomakhawula noDaphne Makhubela wavulandlela ekuhatsheni indaba zenitshaba emibili endabeni zikamabona kude.
Kwakumhla ka-30 kuKhukhulamungu ka-2002 abaHajaba nabahlahla indlela yokuthoma bavulela abanye abahaji. uNdlovu noMakhubela amagama abadonyile emagameni amaningi wabafundi indaba ekhabe baphakamisa izandla zabo banqopha ukuthwaya umlando endabeni zikamabonakude. Kodwa ababili laba kwaba ngibo ababhebhula inditshaba emimbilizi endabeni zikamabonakude. Ohlaka kweMatherwell ePort Elizabeth ngemva kokwetshelwa amakhompyutha. Amakhompyutha la amnikelo owafika ngomnyaka opheleleko. uMakhubela wabeka phasi ukufunda indaba wabe wachiya nakiyo lehlangano eHatshako sekayokuthatha amanye amabizelo ngaphandle. Kwathi uNdlovu yena wabeka phasi ukufunda indaba nakuphela inyanga kaNtaka ngo-2022. Ekuthiwa zeQistokusini. Usifiso Kunene nomunye beqengo kuqaqada phezulu komfulelo emaseleni wepolice station eProtea Clan basebenzisa sekufana nokuhlanakela umlando ngenitshaba embilizi endabeni zikaMbonakude nawe ungakhulumi ngoma uDiphne Makhubela nobaba uVusi Ndlovu kaSomakhawula. Kezemidlalo siphethe sithi amukelwe ngehahla amabhokobhoko amancane under 20 nakafika edoyelweni labo Fly OR Tambo aguga ibhigiri yephasi ngemva kokubetha New Zealand kuma final we World Rugby eItaly. Junior Springboks ithi ukuthoma nje ayisazukuvumela ukuphundwa zimbhigiri. Omuhle sithokozile soMakhawula noDaphne suku namhlanje salibona ukuthi likhona izulu phakathi nelaha lapha kubo Bloemfontein umdala ukutsho khona ukuthi nokho ke kuzoba amakhaza kezinye indawo kanti sesivuka ekseni sabona ukuthi nokho ke livaleka mnandi khulu ngapho siliqala khona ngapha ngeKapa nokho 60% amathuba wezulu ngakulesi isifunda phakathi nelaha lisesekhona kusasa lapha ku Bloemfontein 60% ngapho kanti ke kusasa lizakuvuka ekseni linekungu kulezi indawo ezikhona ngapha ngeMpumalanga yelaha kube makhaza khulu nakhona ngapha ngeThekwini likhambele wathela ngemva kwesikhathi kanti ke siyabona ukuthi lokho kunemtshitsho eduma kumbi khulu kwamambala nakhona ngakulezi indawo ezikhona maphakathi nenaha ngapho aseqe siqale amazinga okushisa sibone ukuthi nokho ke azakuhamba njani emfundeni ngemfunda ezikhona khona ngapha ngikhanga eSouth Africa siyabona ukuthi nokho ke imfunda ezikhona khona ngapha ngikhanga eSouth Africa nokho ke kusasa silibona ukuthi nakhona ngapha ngeGauteng eMarabastad ngapho lihle khulu kwamambala ngapha ngePitori eMarabastad ngeJohannesburg ngapho lihle likhamba lithi pharaphara ngamafu na uvakashela lesifunda ngelimpopo phezulu lapha kuMusina ngapha ngeThoyandwe ePulukwane phasi kwadlawula le nanivakashela lesifunda kuhle ngapho ngebekele mkhona embicane boKwaGafontein kumashishi ngapha eMehlelberg emalahleni ngapha eCarolina 14 khamba kuba makhaza ngapho lizawathela ke na uvakashela khona ngapha kwaZulu Natal siyalibona ukuthi na ukhona ngaKwaZulu Natal emnambithi ngapho ngapha ePietermaritzburg kuKokstad ngapho eMthwalume liyawathela na uvakashela lesifunda isifunda sakhona ngapha ngePumalanga Kapa siyabona ukuthi phezulu lapha kuMlitswayi enqubo nakhona ngapha ngeukomane ngapho lihle khulu kwamambala umndungwa ubungela kokhosi uthi iye Zwene Ndebele Sithokozile ukusamukela nendabaza namhlanje zikhona zesiZulu ngesimbi yekhomba Musa. Sibongile ukuthi nilanzelele tindzaba tethu talomuhla kusasa tikhona tesiswati ngesikhathi lesifanako nisale kahle.